Ramogi TV, Migori. Riwruok makeno ratich oganda mar Center for Litigation Trust koro buono chwalo bure doho ma dwaro lere wi okang' mobila Mombasa ne okawo ma tongo lepo bila ir fundi moro ma tongo lewni e gweng' ma Changamwe. Ma en bang' obila ma ande odonje fundi no kuom deko tongo ne uniform mar obila dhi doho kendo kwayo doho mondo we fundi no thuolo bang' fundi no duoko ne pesa maromo Sh400,200 mane ochulo mar tongo uniform go. Bang' do ne we thuolo fundi no koni osebedo kotongo lepo obila e kinde ka kinde mak mane wang' ni material mane obila dwaro e mane otame yudo gine mano miyo obila omake kendo chwale doho kuom rem tongo uniform no e thuolo mowinjore bang' kane osechule pesa. And therefore hii masuala ya shida sasa hatujui ni hizi uniform kina nani wanazo. Ndio ona kila masaa watu wana impersonate, wanajifanya polisi, wanaibia watu left right and center, na tunashangaa sana kama bunge inajua masuala kuwa huku chini polisi wanashonewa ma uniform na mtu yoyote mpataye. Inspector General of Police aingilie kati na akome parliamentary select committee ya security waingilie kati, tuangalie kwa kandarasi ya police uniform ilipewa nani na kwa nini mapolisi wanakuwa subjected washone nguo zao. Hiyo ni kitu ambacho hatutakubali. Hao wenyewe wangeniambia mimi, lakini hao wenyewe walikimbilia kunistaki ya kwamba mimi nimechukua pesa ya kushona material na sijashona. Na hao wenyewe wanajua kupata hiyo material ni ngumu. Wale nimepata material yao, nimewashonea. Hata OCS yake juzi nilimpelekea, nimemshonea yeye, nimemshonea maofisa kadhaa hapo Changamwe, including Deputy OCS ambaye alileta issue hapa ya kwamba nimeobtain money yake, pesa yake kwa njia ya udanganyifu. Mokum jupunjere mbalariany ma Mombasa koni piny owacho nego chuo gi chenro mar gawo weche ma iketo e lony mag mbui